Dobar dan ljudi, ja Bogoljub Radović sa svojim novim videom. Danas ćemo vam pokazati kako da besplatno skinete Minecraft. Prvo idete na Google Play, tako se ne otvori, Aptoide download, evo ovdje piše, kliknete na to, čekate dok vam se downloaduje, uprete na prvo, sačekate i uprete download. Nakon što vam se downloaduje, meni je već downloadovano, ne moram instalirati. Idete u nju, evo to je ova žuta ikonica. Uđemo u nju, moram malo sačekati dok se ne otvori. A ovdje su zadžabe. Evo vidite ljudi, plaćamo da dođe AB. Evo Minecraft plaća. Zbog greška. Minecraft. Na našem Minecraft. Evo da dođe upratite njega. I Minecraft besplatno instalira i Minecraft vam se instalirati. Naravno, ja vam to neću sad pokazati. Pokušajte ljudi. A sad doviđenja do narednog klipa. Vidimo se.